Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman kamilan ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sinina teman-teman Allah Ta'ala yang saya hormati, saya muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ibu-ibu semua yang hadir. Saya muliakan Alina Pak Imam, sahabat saya, tokoh pendidik, tokoh pejabat. Ini manang ke hadiri pada mangkamanang upakal bi, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, yang mudah-mudahan kesemuanya pada kemanang nama sifat Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah angka kisi waktu angka hadiri untuk papoli pasuran Allah Ta'ala. Ini itu sempajang maghribi, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan berjamaah dan di awal waktu, karena salat yang terbaik adalah salat di awal waktu dan berjamaah. Tapi di nama salah kok angka tahu matangga mas sempajang, karena contoh itu loroe tame kubaloro itu Pak Bange ia pernah capu nari kubang asrai. Upakulingi tame loroe nari kubalori Pak Bange. Ia pernah capu watuna loroe nari ko bang asrai. Tapi nah salat yang terbaik adalah salat di awal waktu dan berjamaah. Tapi irwi di rajingin awak berjamaah aja tuh nanero tepake maka dah di memberikan matangga masa panjang. Aja nih dia rota pakai, yemir tau baru lima sempajang, tau yero terilo nama sigi mak birjama aja nih rota pakai maka dah taruh nak iya munri pimatu sempajang, lari noki itu senang, tidak meningkat ibadah kita. Ikut mak bicara waktu, tapi ikut mak bicara keutamaan salat di awal waktu dan berjamaah itu yang terbaik. Alhamdulillah, iya maghribi itu bisa kita lakukan. Nasabah Allah Ta'ala nasabari malingi adi singang nikmat luar biasa tapak si bawa selangang. Nasabah Pak luar biasa na tu Allah Ta'ala Pak. Tasang itu maka da iro mobil metik si bawa otomatik baru-baru motong kana. Tapi ternyata Pak lalan na otak kali meteng nangka metik otomatis. Tahu siaga jaro Pak nangka metik oko kampungnya otomatik mobil metik. Kira-kira 2000-an di? Ya, 2000-an. Tapi ternyata Pak, riolo panariolo sudah sejak dulu Pak. Metik sudah ada dalam diri. Kayak contohnya Pak Ustaz. Contoh Pak, kotemeki. Ya kotemeki Pak. Ya komeki pajat teme. Meni mapisau teme. Angka galai puta na pajah. Degaga kapa di? Angka galai pesan na pajah masolo. Angka galai puta na pajat teme. Degaga Pak. Jadi sebenarnya Pak, metik dalam diri itu sudah lama ada. Riolo pernah riolo angka. Pada minggu itu mak kita Pak. Itu kamera mengiwita. Angka tu na putak-putak jolo. Napa makasing hasilnya. Angka Pak. Angka na putak-putak jolo. Kamera lagi le pakai le pesa-pesa jolo tanganan apa? Fokus. Tapi kira-kira di mata tak. Lai putak-putak jolo mata Pak. Napa manasa pakai tay? Langsung otomatis Pak. Disitulah keluar biasanya nikmat Allah kepada kita. Jadi ternyata ya otomatis Pak riulu panariulu angka kuota kalita. Sudah ada dalam diri kita. Barakah niga Allah Ta'ala. Salawat dan salamat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi junjungan dan panutan kita. Siddiban Nabi. Siddibawan Nabi tarangi doa mustajab nah niga na torang umat nah niga bawang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi-nabi langi pak pura mana ni napake. Nabi Ibrahim pura ni. Watunna itunu patapulo sona patapulo ninna itunu bila silampa lagi di nanre. Aga na baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nabaca Nabi Ibrahim pas selama ifo Allah Ta'ala. Pura ni nabaca doa mustajab na Nabi Ibrahim. Jadi tak perhati ni matu ko to lisu ko. Lisu ni pato kong borogasta. Nah palay baca ke patapulo ya dong hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Selesai ni baca ke patapulo tak coba-coba ni tudang ya sina komboro nang puri patu. Kira-kira makku ga to de. Bisa jadi makku, bisa jadi de. Siapa tahu imasiki. Tapi koi apa dia berani. Tapi siapa tahu di antara kita ada yang berani, Pak. Pura ni napake doon na Nabi Ibrahim. Nabi Yunus pura to ni. Waktu ni yang mak boleh balik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Iro na baca pasui pasalama masu poli watan na balik. Ya to na tulay pake mancaji pak buralomo. Ya ko ang kamakunray. Melo mimana ina tumari pak lebacani sapuro kuatan na. Atau yoyo canggih koe na palay pinu cek de insyaallah mak barak ka ero malomo de na malak dak masih sama kun raya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi angka ko makun raya mimana angka pala lebih mujarab. Ko pembukaan si dini pak kakama punna anak atau beneta atau anak tak mimana benena pembuka si dini Pak Bura kami nama lomo itu Pak tanya dong Ialingi benewi atau ipak dapirangi benewi di tas 10 juta. Iya ipak dapirangi di 10 juta aja neleng di tu neleng ipak dapi bami. Iya ko pembuka sidi nih Pak pembuka sidi mau sana ribu di ya ko an ya ipak dapirangi di 10 juta. Napa ipodan nih maka dah sayangku cintaku. Ia kulai sesarki nale tu di doktor nale di doktor tapi kode ini sesarki melahirkan normal ojangnya tu dia belancai tu dia lauko healing lauko jokka aja gini melangi tu dia capur itu 10 juta insyaallah barak ka Eropa turi nagalakat tu lene beneta maka dah ajaban le sesar kak magalak mokak deng mak barakala itu Pak. Saya sejak 2008 Pak ceramah sampai sekarang alhamdulillah banyak jemaah yang melapor. Ustaz, alhamdulillah barakala dan nasa itu tesangnya. Ni gapi Nabi Musa. Puratoni na pake doon na Pak. Waktu na ilallu poli Fir'aun beserta bala tentaranya. Nadapi wiritasi dia naganolah. Akan sa pangala taala at tatikang itongkak Musa. Natatekan Nabi Musa tongkak na terbelah lautan sampai 13 belahan. Na sabak 10 talu kaum na Nabi Musa nola ni malalang ilallu pole kaum na Fir'aun beserta bala tentaranya Fir'aun ditenggelamkan Fir'aun pada saat itu ipas salama Nabi Musa purni na pake doon na mustajab na Nabi Musa ni gabi Pak Nabi Adam pura toni Nabi Adam Pak pura itipu boleh belisi itipu jadi sebenarnya itu Nabi Adam Pak bukan dia melanggar sendiri itipu kasih itipu boleh belisi karena kadi belisi adang angka kareba boleh pengala taala maka dah wat dini mandre itu bahul dia wat dini mandre nah iya Nabi ada dia na jolo na konfirmasi kumpangi maka dah ipot tu ngamo je nasi belisi tapi iya Nabi ada kan langsung ni matappat dia atan na nasang ibelisi mak beli atas nama pengala taala adang wat dini nasa mandre tu bahul dia nasa pongi. Jadi Nabi Adam tanpa dikonfirmasi langsung dia makan. Jadi itu Pak kong agak-agak angka kariba aja jolo tap pertama aja jolo tap pertama tap lakde konfirmasi dulu. Apalagi kok kariba teman nasa konfirmasi dulu maka datang mau gaji itu. Makanya Nabi Adam dia tidak konfirmasi langsung nandri bawang sehingga Allah pada saat itu keluarkan dia dari surga.
Tapi angka doang isuruh baca ya dang. Baca ya doangnya supaya dikupai mempatamu surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi pura ni na pakai doa mustajab na Nabi Adam. Ni ga meniban Nabi cik di meniban Nabi dia na pakai doa mustajab na tarangi umat na niga Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Pak, saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Maka madora kaki narekode nagan salawat tak kasih sabus susion ni. Makanya Pak di mana-mana Pak saya sering bawa begini. Kotanya tasbih pas digital saya bawa begini Pak. Dan santri saya Pak di Madrasah Sanawiyah Rapang memang saya wajibkan Pak bawa tasbih. Dan saya targetkan itu nak 500 ya susun ni dia dikurang. Paling cek 500. Anak-anak Pak santri di Sanawiyah Rapang saya wajibkan bawa tasbih Pak. Kalau tidak bawa dikasih sanksi. Saking pentingnya kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ko amala tak miat tuang atama suruh ke Pak merejing. Ya natanya pamasina puang isi bawa syafaat Nabi tak merejing. Bapak Ibu saudara yang hadir. Engkau mau waktu miraja. Kemarin saya Isra Mi'raj ceramah di Mojon Dalam. Masih ada nuansa Isra Mi'raj. Jadi di tona salah orang pecek di sampejangnya. Sebelum tamak judul. Nah sebab irma tu melo rampi judul ceramah beberapa hal atau syariat lalang untuk mencaji wali nafang Allah Ta'ala. Syariat lalang untuk mencaji wali nafang Allah Ta'ala. Nah sebab itu wali Pak onron nama tu sidape Nabi tak. Ala inna awliya Allahu la khawfun alaihim walahum yahzanun. Hanya wali-wali Allah yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, bahkan ipas selama ikumatu Surimundri lino lalanna lino menyamangi atau tongenna. Siapa itu Pak? Waliullah, walina fangala ta'ala. Dan semua orang Pak berpotensi menjadi wali. Tasangamai maka ada guru tabanga modal ndak. Guru tak bawa iman lapeo. Guru Yusuf Al-Makassari. Syekh Keramat o Telang. Tenyair bawa wali Pak. Kita semua berpotensi Pak jadi wali. Dan semua orang Pak berpotensi jadi wali. Meskipun kita melalui jalur lain. Jadi meka matur rampiangi jalur aga di yola no ditoki menjadi wali. Bahkan kata guru tak ke Haji Bahudin Mursalim, ya ko angka to dinan caji wali lalang atau tongenna Pak masussa atau tongenna. O pakolingi. Ya ko angka to dinan caji wali Pak masussa atau tongenna kulino. Nasangi guru tak ke Haji Bahudin Mursalim, guru besar Nahdlatul Ulama di Jawa. Tapi sebelum ero mereka jual orang pecek dia masalah sempajang. Itu Pak Ketua Makbir Selang, ipas selama itu kanang. Assalamualaikum. Upas selama mana kok kanang? Makbir Selang sikit kiri, upas selama mana sebelah kiri. Jadi itu maknanya Pak Bir Selang. Jadi kepurni mas sempajang ipas selama mana itu tahu kanan kiri. Jadi selesai ini mas sempajang aja nih termasuk si cerita itu we manu nang yanu padahal pura ni napas salama ro Allah mas semua pe cerita yanu padahal si lolona pura napas salama lalana Bir salana sampajana dia itu na bermakna pas sampajata itulah makna Bir salang lalang sampajang. Yang kedua Nabi tak diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agak hikmana Pak. Betuan ada ibu ia kok kalau ki jokka lipa-lipangi masjid. Seperti Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agak hikmana. Betuan na ini Pak ia kok kalau ki lipa-lipangi masjid. Miga moja anggota lipami Pak lipawami teme. Manu moja kok kami wesena masjid teme kamu angkalalo apa de lalo bamu otono iban teme. Angkalalo apa aku lalang lo Enri ke Pak mana kata listri aku robingko ada aku lau rasa mereka yundri teme. Magi wasan tanu to lepang wesena masjid. Meskipun marji itu Pak Kodin akan nete hidayah. Maka penting mereka didoakan yang belum dapat hidayah. Lepa-lepangi masjid.
Makanya ya kutanya waktu sampai jam 5 waktu lepas masa baca duha. Ya kutanya waktu duha sholat sunnah mutlak saja, atau sholat sunnah wudu, atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang penting ya kalau loki joka lepas lalu ki masigi. Napa peruntuk ki celenga patamai lalui. Ada teman di majelis ulama Pak, majelis ulama kabupaten, ya nasa ustaz barakka ya ro. Barakka ya ro amalkan ya noro selesai di mancaji sahabat usalama. Kalau kak jupandang malolisu. Boleh karena sepangka jenne, me kalau jupandang lepan natu ku sekitar pare-pare. Lepan aku masih masuk pajak duha petan rekang. Nah kalau kutikan tungku patami celengang 50 sabu. Selesai romasun apa masih mak balak na lo. Mak balak na lo jupandang. Yakin ngak makada pas selama kak puange. Apa makada nabi ta as-sadaqatu tadek paul bala yaitu pas sidak kinatullah abalai. Mak bala nak lo alhamdulillah selama kak malolisu di tua maling-maling mak bala mak apa langi mam maling-maling langi mak bala. Jadi lepa-lepang yang belum mesigi pun ketalawi lepa-lepang minimal sholat sunnah dan kasih masuk celengan masjid. Eko de tulai 100 sabu 2 sabu nah 5 sabu nah 10 ke sabu 20 sabu nomor dia namanya nomor 2 juta. Tergantung kemampuan kita. Sini na teman-teman Allah Subhanahu wa taala agapi. Nabi ta ipenre si. Waktu na menre di Sidratul Muntaha at-tahiyatum mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Aga na balengi po Allah taala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabiku pas salamat no. Upas salama no ya Rasulullah, Muhammad upas salama no. Tapi ternyata Pak Nabi tak dinami ko le na bas salama. Dinami lo ko le na baca di dina salama macinne ko milo manang ya ko salama manang ni umana. Ampai itu ko tahiyya itambai assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Puang di umelo ko ya bas salama melo ka ko salama manang ni umakku. Namo tu Pak Kolino komege warang parang tingkak bola siap tingkak. Tuh berderetan banyak, istri berderet 4 cantik semua. Tapi kau jadi di tami Pak tua ko kampungnya pangkajene makan jaga sedih Pak. Dia gak nyama Pak. Namo sugi lopo ki bayi dia makai ga warang parang ka mana ngai. Dia kau jadi di tami tua ko pangkajene dia gak nyama Pak. Makanya Rasulullah Pak dia namelo ko oleh nabas salama tapi macinne ko salama manang umatna. Yun na dia contoh Pak makada aja nih di bawah mis salama makanya ko salama manang itawe. Makanya itu Ustaz Pak banyak mengajarkan doa-doa, amalan-amalan, zikir-zikir magai. Macinne metoki di ko salama manang itawe. Macinna ki ko bahagia manang itawe. Macinna ki ko salama manang telino salama timatur sirumurin Allah taala. Makanya Pak ya ko masalah yang kadang masalah hukum Pak, kadang saya memilih ada hukumnya makruh, ada hukumnya haram, ada hukumnya halal. Kadang saya sampaikan semua. Tapi kau sampaja Pak, saya agak keras. Ya, kau sampaja limot tuh. Saya kasih tahu santriku Pak di sana Repang. Sholat itu wajib. Ada orang yang boleh tidak sholat nak. Siapa? Orang gila. Jadi nak, kalau engkau tidak mau sholat nak, gampang. Cukup jadi gila saja. Ya, udah minti santri ku pesan orang Pak, saya agak keras, udah enak. Itu sampajang ini wajib. Angka mau nak tahu di dina sampajang ini kan? Tahu jangan. Jadi kok angka tahu di dina mas sampajang, ya kok angka tahu di dina mas sampajang gampang. Anca jibani tahu jangan. Selesai persoalan. Sakit pentingnya Pak ya sangi sampajang limot tu. Sakit dia no ding tetang ya sangi sampajang limot. Bapak Ibu sekalian orang hadir. Yang kamu apa waktu jalur untuk mencaji wali mursyidi. Maka di guru tak Haji Bahaudi Mursalim ya kodenan caji wali tawe masuk say atau tongenna. Nomor mursyidi jalur kewalian pertama Pak mursyidi lakai. Nigi lakai. Kapang ang kalakkay, puli jama-jaman na majama, lisul law bolana matakko, lattu bolana,
nasan niro ang kabayanina dupaywi si bawa cawa-cawa si bawa mi burangi kopi. Ternyata Pak iro lakai pas letu bolana lainanna lainoko. Mananna talaga rubenina. Tapi iro lakai Pak nasapuru arona sabara. Aga na pau. Ipuang sabara ka mamakko ka. Namo mani mananna beneku. De lau bali winanna. De lau bali wicai mananna beneku. Sabara ka magi na sabara na sabab wingerangi puap papilicin na beneku. Alina manang murusui pakyakku. Alina murusui andreku. Alina murusui anakku. Si tati darana wattuna na jajang anakku. Si tati turu pusat na wattuna nurusu anakku. Si tati wai susun na wattuna na pasusu anakku. Dewu lempala ipuan latu kama dino. Ampai sabara ka mamakko. Dewa cio macai na rekumanan na beneku. Iya na Pak lakai manca juali. Pilih sa dikira-kira Pak. Pilih mo. Ya ko tule Pak manca juali ki. Ya ko mati ki matu Pak lo kasih ki. Karena kita wali. Ya. Minta berkah. Puang. Alengak barakah. Pada toha berarti tak malangi barakah. Iwalie jamaah masjid rahmat talumai. Ya, lulus ke manca juali Pak. Makanya Umar bin Khattab Pak melebihi jabatannya presiden. Ternyata inanna mato pale benena. Inanna aga na pawe. De ubali cai komandan na beneku. Alena murusu anakku. Alena murusu pakyatku. Alena murusu yamanang. Sakbara ka mamakko. Na sebab itu asak barakangnya Pak. Di itu na butuh modal. Dan pahalanya luar biasa. Nah, yang kedua, kamu apa lakai mau apa ya Pak? Lakai mau apa ya? Komiki manca juali Pak. Lakai mau apa ya? Angka salah si di Syekh. Iya Pak, liwak pananakan na benina. Liwak pinanak na. Pokoknya si di lepo si sabu na pau. Maci coba je manoko. Kikir yang sana pokoknya si di lepo si sabu na pau. Capopa. Oh, mengalaman anak Pak. Sehingga mereka ilainan na ya Syekh. Maka ni santrina, ya Syekh. Ceraikan istrimu. Talak bawa ni menimu. Manangka makoro pananakana. Manangka na pakwakiro nananaladaki. Talak bawa ni benita. Ceraikan dia. Maka ni Syekh, saya tidak akan menceraikannya. Maka di santri wahai Syekh, nanti kami yang membiayai perceraiannya. Kalau ada biaya perceraian, nanti kami yang biayai. Maka rasa santrina, maka dia Syekh, saya tidak akan menceraikannya. Kenapa? Aga alasan apa? Maka dia Syekh, dia umet talai beneku, namo meniliwa pananakan apa cecera panokokang. Dia umelo talai magai. Upikiri sading, upikiri. Mitauka sading, aja ammaha. Lautalla ibeneku nama lakai monrisi angka simatu arauni na panrasai nanna imonrin nanya upakulingi maka dia dia omelo caraikan ibeneku mangi mitau ka seding lau pikiri ki seding aja ammaha utalla ibeneku nama lakai monrisi nangka simatu na panrasai nanna araune imonriku jadi taruh niya bawa ceri diku na panrasai nanna uperangi makanya Pak kong kabene tak pananaka Pak teperan nih Pak teperan nih dek tutu namit Pak dia namit ta iya na mati na kan itu matiannya Pak pasti datang al mautu ya'ti baktatan kematian datang tak disangka-sangka. Iya nama mati na Pak selesai itu nih. Tapi barat na yolo. Di sekedar lakai gabi itu. Yang jelas Pak. Kumiki lulus manca jual li Pak irtola. Pilih masa di Pak. Jalur kedua. Misal Pak jadi. Jalur kedua Pak manca jual li. Iya. Jalur ketiga. Mudah-mudahan aku dia tulir dua iya nasi ketalui. Ada banyak pejabat di sini Pak. Ada pejabat. Angka tu Pak cara nama pejabat manca juali. Iru ka pejabat Pak. Kadang kan matandrean ronna.
Biasan ke pejabat nonri atampuangan. Padahal angka hadis sama kada la yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi misqala sarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang punya kesombongan dalam hatinya meskipun pada rajan nakamakamai. Jadi madari itu Pak angka pejabat nonri atampuangan. Tapi ternyata Pak carana pejabat manca jual di angka. Keganero. Ya ko manri. Ya ko minungi. Manri minungi agar podangi puangi. Puang. Maji ronang kaya malinga andri di. Puang. Ternyata pala ko dewan re dewi nu. Deuli puang maka malay malam maka. Ternyata puang iya pala pejabat ka. Iya puang nangkalinga baca aku tahu Tapi ternyata po ya ko dewan re dewi nu malam maka puang. Ternyata saya masih bisa bergantung kepada makhluk. Malam maka apa aku dewan si bawinung. Jadi ko angka pejabat nulle poyer warek kade Pak. Nulle poyer warek kade itu pejabat manca jiwal itu. Berarti jauh dari kesombongan. Ternyata po aku DP wan rek winung malam maka puang. Saya masih bergantung kepada makhluk. Namun ini pejabat Kak, tapi saya masih bergantung kepada makhluk yaitu terutama makanan. Nah, sini na teman-teman Allah Ta'ala. Taluna jalur kawalian na sabab waktu meloni nadapi isa angkat tulala Pak komelo ki nadapi umur tak ramalang melo mana ngi nadapi umur tak ramalang Pak apa itu Pak komel ramalang alhamdulillah mega tau boting tapi mega tau mate mega tau je to pamati aku komel ramalang tapi aja mu tami tahu nomor sidi komeki ipak dapi umur tak ulan ramalang katu maripa na baca mata Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Yang kedua ang katallu komelo ki itambe umur tak ternyata Pak yaitu umur wading itambai Pak. Ay di pa Ustaz angka aya maka da la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dene yunduru sidati de to ni pamaju sidati. Memang ini de tulai pung Allah Taala nulle. Ini mede tulle tambai tapi pung Allah Taala nulle. Makanya menurut hadis saya angka tellu Pak tahu ding itambe umurna. Siddi. Tahu de nama doraka loro tu di pajajan. Nomor 2 tahu magalai mas sidakah tahu mabasai tahu magalai mas sidakah Pak itambe umurna. Nomor 3 Pak orang yang rajin silaturahim tahu na puji silaturahim angka sahabat na nabi ta maka di malika tallu ngasso mani ucabu nyawana sahabat mu ya Rasulullah nisan nabi ta ampe nabi ta nolli tallu ngasso lau silaturahim. Sahabat ko acuko. Kalau ka silaturahim acuko. Nadapi talung ngaso tanyana malaikat Israel ang kapole Pak. Niga mani malaikat Jibrilu maning kapole. Aga na po. Ya Rasulullah, meka karibay ko makada utambay umur na itu sahabatmu. Yan ito nakada hadis man ahabba yubasatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Ni kita melo sempoya dalle na. Ni gini kita melo ilampi yang umuruna fal yasir rahimahu perarat tali silaturahim. Jadi ko makanja sisupungan na tay padan na rupa tahu masimpo dalle itambai umuruna oleh Allah Taala. Ini saja yang sampai saya sampaikan. Mohon atas segala kekurangan. Allahumma qila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.